Biz bugün pizza tasayımız. Ол пиццаға нан еп керек жоқ. Бастысы бір Батон болды. батон болса болды. Батон керек. Kabasa, sıyır gerek. Кетчуп керек. Mayonez gerek. Батонды екіге бөліп аламыз. Üstündегі жұмсақтарын алып тастаймыз. Майонез бен кетчуп астамыз. Молодец. Не болды? Ал мен. Көп құй. Ben de seni. Молодец. Sen niye yemedin? Saltıp dinleyin. Istap araştıramız. Mimini. 5 aşama. Tuzu yine. Rozuşkan. Kırılsan. Sıdı tutma sakta kesemiz. Kalbasan attın. Bozu tepürüstü geçemiz. Maya. Dayın ketchup пен майонезді батонға жағамыз. Dasma. Mayonezini taktı. Ketçup. Sodan Kalbasan kosamız. Sırdı kosamız. Çaldık. Sırmen kalbasan çalıp gende dufaklara salamız. Ayşe diyor. Yemeğe. Çal şimdi. Aslında. Hemen korik. Öyle. Biz tamakta küçük жасаймыз. Süper dostlar, жасап көріңдер. Ең ақылды каналға тіркеліп, лайк басыңдар.